Yes. Kayo tukio mwenyuka ko. Mmoja tuma kama msemanio hando we. No, tuyakiona tugere pale no tono ne onguke. Ikirugamia hapo noi. Ndona bireri. Yambe nikukipa hitima kwa aha. Ndati timana tunaenda pressure. Tuko naona na kinyana. Kwa tata wako. Wako mama. Ndio ndio Au ne mara kama vile. Akinya ji. Ndio aje manya maguteni mamba. Magana matatu. Ndo ndani hazi ngidate. Ngidate. Teka mmodewa uranyi tone mama kana ni ati. Ya, ati magana wengana? Matatu ma vete. Awo kyogera ni yavi. Ebuto uwe. Utati ni. Ari ndani hazi ngidate. Kuti kwa ya tawasi hapa kia pressure. Ndani hazi ngidana. Atwala. Ngena tukirika bele sio kule. Na ikarire wega amenya no gwe na kai moto dua kate ma di mana kinya na kure kinya waji ngode ko mamu ko kamu ni wa ko ne ko anu me ka mwana ke na ba biki mere kana gire jere go ina gikore uranu kama safari ndasokera muthe ugathe mwithamba riu ri ndenda gukuriha na kingunga gogo ni riu mbeca na gikosi umanira kuri ndenda gukuriha no me ati mtino ama ido kwa ya hura hura riri ni one it is of gutheria na we ke tondo ena muthi ndirenda guthi kuoya na hari uguo mathondo amatha namba ni namba ya direka ati direkira namba ikiye kuina gakiya ya 07 0788 22 34 35 nitega witago we mkao mundu we nie ndi mu Cambodia tondira thoma California ngatu sawa thank you muno na ya kurathime ndatumai message ni guka kutarora ana ndeke market mwathire na mbere nginya gukira thoguo akomuragura kindu gigito US gito sasi kana sita watu aberogame muthe ka confirm thate watuma watu ni ndi aciriki thate te thate agukirite ndaci ya pressure we nyitanire nawe kwirire ni mbeca cigana we muthe ni thingirite thithi baby tatige ithako riu wina rio ka tu kwaritie atia we ta mbeca ciakwa ndagituma ciriki thate mbeca ciakwa mbeca ciakwa we muthe asa we mbeca ciakwa ka tu kwaritie Tude we mbeca mundu kia biki kirana ko njita ko riu wina rio we nie na muthako ka tu kwaritie atia we kunendi we mbeca niko gutigira kirumi mbeca kirumi tinyi ona nguo itinginyitwo ni kirumi ndiwari kana no gucoke unjite kangu gutumagira mbeca cigana we ubatie unumire ciringi thate aterigo ogwika ogwikara haha ni thira nduthi ngire mbeca sawa ndi muko nyita muko ndi muikamba ndiendaga ithako sawa nyita thira nduthi ngire ciringi ngire magana maci mangi ndirathira ndi muko ikara hau yes ya Masako niaje poa niambia kai kamuthe gaikara atia kamuthe kariko ndunasema nina kamuthe kaumete uguo gathiete uguo kariko kamuthe ndakahe nduthi kagire mbeca ciao gakanditha uruge kamuthe keho ndacemania nako kamuthe keho kana guthika rodi ni go kau kakue haya yule kwani siku hizi wazee wamekuwa ni sasa wewe shauri yako sasa wewe inaweza kuwa ameenda na motorbike yao hiyo sasa labda upige huko kwa kununua kazi hiyo imeenda ikiendaga na amekuajia mpaka mkwaju sasa itanisaidia na nini sasa ama inaweza kuwa evidence utaambiwa ni wewe umemuua unajua akienda kufia na huko ni wewe ndio umemuua acha niende post umeenda hivyo